Abusuafo esama machi mama ha esama makwo ebio de eba J Ghana television eso wo de se bomodin subscribe follow comment na share efama yesi na bia betimi akoso kama ya pese abusua na se enore enti wote yewiem hye ne mu de a ebesre ya no afasen wo seat belt ya dasra kase na ebema ya bo afa be na bi no mtimi ebo ye na chi edom ya Glit and Glow Cosmetics abusua yin ma honam dua no enkasa tuntuma na se kokko bomodin ne ma wedie no enkasa fese wedie de entise ntoma na wakwa akosere wia na afwa kwa kodi 100% organic food pa e dey free ye general organic food for akachi born from clean to cran everything local bia they consult general organic food what you say na afi dia wa pomodin be CPS ta ne nyina gya pomodin hwehwe mu pa dia ode sra wo dia ne dia odi ene dia wonom e de ko mu enti no e bia meka se na ya de bi hye wonfi pa dia bomode ko de kopie mu e wo eye na tete ba center for akachi no omuntimi emmo a hwehwe wa pom na pomodin ntimi CP ensita medin ya meje so mede nana K Jesse Abrantie na yebusa wo se emei se obusa be ma de e bia meka se wukuna na se won kanchema wo fiancé ana wo fiancé na se wo se akiri ho na bia de kura obusa no wantimi amfa manwa except se wo se sebi to the extent se empa moda so mutimi fo na mutimi hwie nsuo e de fo ne twam in the name of be ma ne ba ni obegina ho enkanka wonto ade o ma me wo se wonto ana wo ba akroba eni na de ebesi ro besi aya se otumi se wo yebusa wo se ye dambo ye abro ana se ye bayi abusua asemi mu anu yiye ne nkire mu nyina enti no ma ye kwan na yintimi na ne ye husima ye ba afi ye bebbo de ro besi we dive into that ye bebbo awramu adomu asuko na ye hu de ntia na mpo eye hwanya ni nyina ubehu de anye kam ho ma ye na ne ye husima what you say ye wasisi a me wo London baby am wo ye Walthamstow wo hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu ana se Helena baby a wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e dia brew se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enkun bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enkun no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya Glit and Glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ube ye kama ube ye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi ho na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a baby a wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frɛ me numbers me enu nyina so a baby a wo bia de how bia wo ka kyerɛ me a me sort problem na ma Glit and Glow na ye wia ne aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba London so a contact mami wusia Helena baby a wo bia no ye di bi bebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glit and Glow Ajafo esama makwa babio J Ghana television yasuni afi na we share dia bomode subscribe follow comment na share efama se na bia bring na latest update no wonso wonsa ebetimi aka bi na so yese ebusa bio se wona wakantima na se wona wodofo eti na wobusa wade na se bia okato se nya botre ana ade we die mintimi nya mfama wa wodo asem eye bufuo ana se enya bufuo aya ma mente wonka wo comment section na ase ya bre sem na ebetimi edi enkita ho ye papa na we die obesi empani ka se woda so na se wante asem foforo ante se sada no nyoma bi antimi anko ye na wo be ya ye kana se mi wo se wa nini kunu atena apre
aka kire be me aka chen say me pa cho enwia hudo bebre na aba ene na ubehu we he ubehu we he na obey se ni nwi a wo pe no e wo se ni kunu ana se ne be man wontimi enton fama no wa bo be me ya bo na bo no be pem sa bre be me ya na dwe se wo beto na so enye ne se won to na wo be se ene na che se do not front gari sadi ene na che se fula afunu fuse na ene nti empa wo moda so wo be tam bucket nsuo ma ene na be me ya ne won na fie ha wan torig na ma me pa de ene ne me se won na fie ha empa wo mumiedu nyina ada so bi be se Olympic Stadium, Olympic pitch, papa ye tade ball matches for bedroom ibi. Ene chese wo gina so na wo hwie nsuo de gu mattress yi so. Na so why imagine say nya mattress e mudro tie. Na ye say hwie nsuo say de gu so in the name of say rig na ma de anya na no rig today, no sleep. Na busie. We ye busa o eya bro, eya beyi, eya bodam sem. Anase bia obi du abo na enya no. Anase empo etesei. Na send your video net here. Wo de yenko na so fa wani ene waso ko le kokoshe video. Ba afide wo bia no. Ya de beto aso ama. Me like go option say you. Me like option say you. Mo tin ba sa ta to wigi o siko. Wa ma se bi like e o. Kile to video mi. Ije le video e. Mo fi ata video ka ke bu aye ri me like e. Kile ma se na. Ah, imole. Imole. So ko bi le se ni. Kile ma fa o ma da bi se bedi. Ah, mi do fun mi. So ko typical se ba. Mommy kilo jele. Ti ma be se e ma ni mo ti bere o. Ah, mi do sun mi. O de nja mi si bedi to ri wigi o si to ri wigi. Ah, mi do sun. Ah. Mi bere kan to poju. Àwọn ẹgbẹ́ mi lo wig. Mo ní pé kó ra wig fún mi bere kan to poju. Mi bere kan to poju lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn ẹgbẹ́ mi lo wig ra wig fún mi olóòní rẹ̀. Ó wá de wa no fẹ́ fún. Better message lo don da ba ile. Kilo se. Mommy wá ṣe bẹ́ẹ̀. Ah, ó bẹ́ẹ̀ Imole gba ko so wala. Jẹ́ ma sùn lálẹ́. Imole gba ko mo dani ko so wala. O da mi so be. Mommy. Imole gba wa si. Má lọ Sarah. Má lọ. Mommy bi te ma sùn sí. Ah. Ẹ ko fo lórí bed yẹn lọ. Iko lórí bed ká jọ wá sùn sí. Ah, mommy. So what they say? Ibo de ka kimi wa ma lo lodge ale yi mi. Ká jọ wá sùn. Ma lo lodge ma pe le mi fe wala. Àwọn ẹgbẹ́ mi lo wig. Mi di fo Àwọn pa. ẹgbẹ́ mi lo wig la lo wig olówó. Mommy. La wig olówó la fún mi kan. Obi be se ene na ehu obi asem ye busa bibia mu no eya na wanya abotre wa wo hwe me eya na wanya abotre se bi mpani ka se udi abo nwanse na chi a wo bebre wukuro ebia de wo yi be kwa kofa nse bebre na eba wo hu ya china bonse na wonu no ho ya nti ye besere ma na ya na wanya abotre wate ase me ma no so ya na muso wanya abotre odo akwantu de obesi nse bebre na na ewo mu ya de asra kese na ebe ma ya bo afo abro na be gina wo mutimi ebo na chi do mo so a wo hwe me obetimi de wadwuma ba be dan me etimi abo hu de ro kese pa de amma wo ya de asra Margaret and Glow Cosmetics sanso na General Organic Foods and Kinaata Herbal Center. Sina bia betimi akoso kama nti no dia nse bomode subscribe, follow, comment na share. Asede bio enko enso emfa emma me producers on duty oba afia ba fi sanso na Edmond Poku Sechi for Kimberg. Me abde nse me ba be som oba say your pilot for the day. Me di ede Nana K Jesse Abrantie. Good morning, good afternoon and good evening. Ebrese mu no me say anu adi ehia mu. Makrao. Sorry. Oh, Doc. Yes, I know Doc. I want to know your no, that's why she after you turn your man. No, say the young kukru. So when your stomach was up, said the young heartburn, so as I become. And then crying, meaning said if you are forcing a I don't know. Test results naturally say when you malaria on the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano ho betono. Malake, anything at a tomac. I'm on my free. Tinatet malake, eyema ubi awanya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyema ubi awanya heartburn, indigestion, ena ni yem eyeneya. Tinatet drui, FDA ahwehwe magia tum se eye.